بەڕێزان بەردەوامین گفتوگۆ دەکەین لەبارەی گرنگی بەهێزبوونی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بەغداد کاندیداکانی یەکێتی دەیانەوێ چی بکەن؟ بە تایبەت کاندیداکانی یەکێتی لە بازنەی دهۆک لەژێر گوشارێکی زۆردان زەختیان لێ دەکرێت نایەڵن بانگەشە بکەن فلێکسەکانیان نەدڕن لە خۆیان نەترسن یعنی مەبەستم هێزەکانی دیکە لە کاندیداکان نەترسن نایەڵن ینی بانگەشەی فراوان بکەن مۆدای ئازادی بۆ ئەوەندە بەرتەسکە لەوێ گفتوگوێن پرس و باس بابەتاکەین لەگەڵ زۆر بەڕێز کاگەزات دەرتاش کاندیدی ژمارە سێی لیستی 222 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بازدەی دۆک. کاگەزات سڵاو لێ بێم کاتت باش سپاس بۆ بەشداریکردنە لەگەڵمان بەڕێزت کاندیدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی یەکێکی لە نووسەرە دیارەکان لە ڕۆشنبیرەکان یا سەرکەوتن بۆ خوازین پارتی دیموکراتی کوردستان لەو سنوورەی ئێوە بۆ ئەوەندە لە ئازادی دەترسێ ینی خەڵق قسەی خۆی بکە بە ئازادیە گەر ڕەخنێک بگرێ تێبینیەکیە بێ بۆ ئەوەندە لە ئازادی دەترسێ بە بڕایەوە. سڵاو ڕێز بینەرین هێژا خوشکە براین بەرکەفتی هەلبەت کوردستانێدا تایبەت دەڤەرابادیناندا ئەم هەڤریشی چەندین ئاریشە و مشکیلا دەبین. Ez bawerim ku kilçerek yan kiltûrek divê deverê da bi Kurdistanê bigiştî û divê deverê da bi taybet kilçerekê kilçerê şên bêjim rejvekirin û kirêtkirina ewêdiyê yê cawaz. Ew kiltûrê dîmokrasî ew ê ferk û vî komalgahê da vî civakeyê da berpa bibîtin هێشتا ئەم یەتوێ قۆناغێدا دەرباس نەبووینە ئەم بگشتی عقلێ سیاسی vê deverê hevrijî eczeka dîmokrasî bî eczeka ku neşêtin diyalogê digel lanê dî biketin şêweyekê aram û hêvinane ev kelçere pêtiviya kar li ser bê te kirin lewma jî bangeşet helbijartina da ev arîşe û ev girifte durist bibin. Ez bawer dikim ku nebtinê kandîdêt Yekîtî Niştimanî Kurdistan belku di nêvbera teflanan da ev arîşe heye û nebûna kilçerekê dîmokrasî fêrbûna me li ser kilçerê rejvekirin û kirêtkirina evêdî sedemê serekî ye ku wiha lê diketin ku perawêzê dîmokrasî di Kurdistanê da taybet devera Mabadîna da bertesik bibîtin. باشە کاگەزات ئێوە چۆن ئەگەر بچنە بەغدا کار دەکەن بۆی کە هەندێک ناوچە فەرامۆژ نەکرێ هەندێک ناوچە ئیهمال نەکرێ هەندێک ناوچە ینی وەکو دەڵێ بێبەش بکرێن لە خزمەت گوزاری چۆن کار دەکەن بۆ ئەمە کە بە یەک چاو سیر بکرێ ئەمە باز لە زۆنەکان ناکەم تەنها هەر لە نێو شارەکانی سنووری بادینانیشدا جیاوازی دەکرێت لە نێوان گەڕەکەکاندا جیاوازی دەکرێت. بەێ me ev nebûna planeka stratîjîk û geşedanê Kurdistanê giştî durist bibîtin ev nebûna vê planê û nebûna mixetetekî ku bişên bêjin hemû layekî ve bigirîtin êkel astengê serekî ku cawaziyeka durist bî ya mezin di nêvbera bajar û bajarkên Kurdistanê da taybet li devera badînan da ye ew ez yê agadar vê deverê da pitir giringî hindek cihatê te dan hindek cihêndiyên firamûşkirîne perawêzkirîne bawer bike vê geştên xwe da bi van gunda me hindek gund dîtin hindek dever dîtin sed salan yên paşkeftîne bajarvaniyê û heta bajarvaniyê ew nav bajarên Kurdistanê tê tekirin. Çilayê xizmetguzariya rêk û pira kehrebê avê xizmetên pêtiviyên tenduristî ev devereke gelek taybet devera badîna mirov pitir tekezê li ser biketin ev ciyawaziya hey di nêvbera geşedana vî bajarî gel yadî bajara gel gunda ev hemû astengin eger em biçîne Bexda wekû helbet bername giştiyê lista 222 da karkin belê vê deverê da çonka em kandîdin ser devera parêzgeha dihok
ما تبینی و دیدین خو هنم ده وکو پروژه ده هلگرین ده گل خوبین ده هولا هنده دین کو او کماسیت هین بگهینه جهن شوله جه و چونکه امت وی باوری داینه کو پرسین مزن اف آریشنا هنه چاره سر کردن الا بغداد بید بغداد وکو پایتخت عراق فدرال کار سروی چنده بکن کو در فتن کاری هبن پروژن استراتیجی و دوری بینه وکرن گرنگی کرت کشتوکال بهت دان گرنگی کرت گشتو گذار بهت دان یا فر اول و دوری داش اف رجا بیکاری گلکا برچا و یا فر ال و دوری دا چونکو دورین کشتوکالی نه گرنگی پیش سازیا کشتوکالی بهت کرن اف پروژه نه کو دکارین گلک خدمت گوز برای کاوان پروژه خدمت گزاریان پیشکشی خلک خوب کنه و دیسان اف اگریبیت اگر هنده کو در فتن کاری با خلک ما پیدا ببن مل به دوریدا شانن بشریت هین اردک برمشه های آوا های از باورم اف آریشین هینان اف کشین هین کشا بیکاریه بگره حتی کشا نه خرج کرنا بر همین کشتوکالی و دوری ام بارین کو اگه برای که پلان که استراتژی بو بیت دارن یا دریش خواهن دی ماوی 4 ساله داشتین وان گرفتا چاره سر کینو و ریکن چاره سریه بو وان کیشیا گلک بساینه اگر نیت که راستقینه هبیتن باشە کاگەزات چی بە دەنگدەرەکان تەڵێی تۆ ڕۆشنبیرێکی ئەو ناوچەیەی خاوەنی زیاد لە دە کتێبی زۆر لەسەر مەسەلەی ڕەخنە و ڕەخنەی ئەدەبی دەنووسی و قاڵبوویتەوە لەم مەجالە تایبەتە و دەڤەرە بەداخەوە بۆ ناسراوە دەڤەری بەرتەسەکردنەوەی مەودای ئازادی و ڕەخنەگرتنە چی بە دەنگدەرەکان تەڵێی چی بەواناڵێ کە ئێستا بینەری ئێمان از بوی باوریه دامن بجموان وی باوریه دامن من پیام من بوان او کو برابانه که راستقینه بم مافی مروف مافی آزادی را در برینه رخنه گرتنه چونکه او مافی سرطاینه هر تا که کلبی ولاتی دا دکار کن سرهنده کو روشنبیریه که دیموکراسی بلا بکن ریفورمه که عقل خدا درست بکن جیلکی برهف بکن یان فاکترک بین بو برهف کرنا جیلکی کوب جیلکی خدان دید و رؤیه که وکری بیتن کاریتن دایلوکی بکتن کاریتن دانستاندن بکتن برسیون پرسیارن مزن لالی هبن دکار کن جبوی کوه هنده اب گنجه درفتن کاری با هبند گل درفتن کاری دا گرنگیه به لانت روحی بهت دان چون کبتنه که درفتا کاری بس نیه بلکو گرنگی دان پلان روحی پلان روشنبیری گرنگیه که تایبت هیا ده هول دین گل نغبه یا انتلجنسیا و دوره دایلو که بوان درست بکن گل روشنبیرین دیل باجرندین عراق دا از باورم پی ام کار سروی چنده بکن که ام ببینه خدان گوتاره کار روشنبیریا وکری و حولا هنده بدین بر همه هزرا کردی ورگرین سر زمان اندیه زمان تایبت زمان عربی جوی که فهمه که تگهشتنه که دیموکراسی لنک انتلجنسیا نغبا ثقافی عربی درست بید درباره دوزاگل کردستانه درباره دیروکا کردستانه ادبیات کردی اوه همود بیت اگر هنده که دگل دایلوکا درست بیتن دایلوکا کار روشنبیری درست بید چونکه دایلوکا سیاسی رأی ما یا آواکریه سر گتاره کار روشنبیری اف گتاره پیتیویا گرنگیه پی بدین جبلی او کارین گشتی اوین با بحث لیکرین که ده هول دین گرنگیه توایا سکترین بنارتی بدین اویت نها مکیشه سر های جوانا با بحث کرین کشتوکالیه گشتو گزاره وکرنا پروژال و دوری دیسان کرتی تندرستیه پرورده ده هولا هنده دین وان مجالات دا کار بکن و چون که وکو جناب تج بحث کری است اوه ماوه یک 30 سالات بار روشنبیری دا کار دکم هلبت
گرنگی وی سکتری دمش بیت اف پیام منه جواز بیت گل کاندیده دیگه بله وی چارچوبه داد مروف کاریتن گل وان او پیتیوین کارن پیتیوی بکتن گرنگی به لان روشنبیری بدات گرنگی به آواکرنا عقل مروف کرد گنج کرد سربنمایی که بکری دموکراسی منطقی آوا بکتن بەڕێز کاگازات دەرتاش کاندیدی ژمارە سێ لە بازنەی دۆکی لیستی 222 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هیوای سەرکەوتنت بۆ خوازم هیوایەوەی کە سەرکەوتوو بی و ئەو پلان و بەرنامەی کاتانە لە بەغدا بتوانن جێبەجێکن خۆشەویستان بە یارمەتیە و کارانم بەرنامەی پرسی ڕۆژتان پێشکەشکرا تا پێتانەگەینەوە کاتێکی خۆش خواتان لەگەڵ